Chhiartu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round up hun kan lo thleng le ta cushion rong bon na sang chan sin I lo clear hawang u Praise on sahni somni patni mal za inti siak elimination round ni mek ani September ni somni paru ka changani somthum chung khan praise on sahni somni patni mal za inti siak chu district panga kolasip lunglei mamit ser chip le champhai te ni in heng district panga changhen mi somriat in inti siak na an machonani kolasip district hi diakon ko shana inti siak na ni a lunglei district hi chamari ko shana mamit district mamit ko shana serchip district konpui ko shana champhai district champhai vengthlang ko shana te nei ani Aizawl district big hi naktuk October ni thuma changani rukchungin north le south in chenin inti siak na nei ani le dona ni thum le ni li chungin tui kwatlang ko shana nei ni nga ninga le ni rukchungin ramhlun veng chak ko shana nei le ani ang Hruaina eng channel la live pek chwa ani ang Aizawl district a hian tel tura ming pe zathum somli panga an omani elimination round result hi October ni sari zir top ni zandare le chanvia Sinfo studio changin live apon ani ang second round hi October ni som patni le ni som pathuma Sinfo studio ni nga top 50 hi October ni som pariat ni som ni le ni som ni pakhata Republic Bank Ocean ani nga top 20 hi October ni som ni pasari le ni som ni pariata saltlang Ocean ani nga top 10 final round hi November ni riat le ni som pasaria mission veng thlang ko shana ngei ani le ang November ni som pariat zana mission veng thlang ko shana result puan ani ang Komin praise on mal zainti siaka hian lo manatan pakhat na cheng noi khat pani na cheng singa pathum na cheng sing thum le consolation prize top 10 tling chin tan cheng sang sari theuhlan an ni ang lay leaders residential training voice an hi som parukna kharani September ni somni pathum zir top ni khan Sinot Multipurpose Training Center board say lay leaders residential training voice an hi som parukna kharna le graduation to SMTC hall ani ani training karna income like graduation program hi Reverend Lalrin Thara program director in Akai Shwaya upabilal mun liana sino secretary junior chuan karna thucha soin trainee te hna certificate lan na aneya trainee te tana tong trai sakna le lom thu soina hun Reverend TCL tlan zovana manga trainees IO in upa Arlian thanga new chal rang ko shan hna tangin lom thu soina ngai thla ka ni a PK wan lomin la patni sa in zai rong bol na huna mangbok Tuntu Mahen Presbytery Pakwa, Teirei, Lunglei East, Kolasip, Lunglei West, Tlong, Tuizangral North, Choi, Kotlang Le, Tsimtui Pui Presbytery Changin Koshan Upasam Thum Pathuman Tel Teyani. Training a hian resource person, Reverend Vanal Zwata, Reverend T.C. Laltan Zova, Reverend F. Lalrin Nungale, Reverend Lalrin Tharaten Class and Nei Pui China, Synod Office, Finance Manager Upalel Somlian and Synod Sumvundan Sung Tsang Azir Pui Bok. Sinot Multipurpose Training Center hi kumsangka zakwa somkwa paruka hona ni ahon kumatangin lay leaders training koshan upa te pola training hi nei chho chan ngalani tuntleng hian training hi voice ni som paruk nei to ni koshan upa training nei to zongjong hi mi sangsari somli pakhat ani SMTC a hian kumtluanin training program chi ni ministerial le vocational training kalpui ni koshan ti ngena le ti mason zel na tur sinot nuaya Department shang in training about say chin te hi SMTC a hian arim chandan angin nei chinani vocational training noi hian trade chi shang tailoring diploma in computer application mobile repairing beauty culture tekal pui mekani a January sang ni somni pathuma tangin trade pani welding and fabrication le electric wiring and repairing hon thar tur ani bok mission rongbol na shang longai thla ila masi sangati awareness campaign October ni pathian ni hian masi sangati awareness campaign ni turin zarkot ko shana Reverend Aral Ming Sanga mission board secretary kalanga hemirwal vek hian Aizawl khotsunga ko shan shang somruk panga masi sangati awareness campaign ni turin BEC member upale pastor engemo zat an kalbokang Jharkhand mission field September ni somni panga pathian ni khan mi pasari lali swazui turin anin pe Odisha mission field September ni somni panga pathian ni khan mi pathum lali swazui turin anin pe Delhi mission field September ni somni panga pathian ni khan mi palli la li swazui turin anin pe Assam mission field September ni somni panga pathian ni khan mi pakhat la li swazui turin in pe MSSU October ni khat khan chan mari ko shana no pang Sunday school ziti to training nei puin pulal munzawa tlaw assistant coordinator le MSSU trainer te upa zaiwan parlo male upa ke zorem sanga te ankal SLNPB
October ni khatleni ni hian champhai karut biala literature seminar le campaign nein editor Reverend Biak nia BC member te upa arvan noi thanga le Reverend Professor LH Rose assistant editor tlangba zo mangayate ankal sin social front October ni khatleni ni hian social front campaign nein resource person te hetiang hian ankal vaphai biala Reverend Johanna upa jail zam le anale upa hleng hing lova rabung biala Reverend Rin Moya upa Dr. Rin Tluang le upa Lalremsangi zualate ankal zin September ni somni pakwale ni somthum khan lungle le longtlaya BCM le LKB ke ho tu tenen caution in pum khatna chungchanga income ho na le malak dan tur te soi hoin Mizoram Synod IO in Reverend Dr. K Lalom Zwala Executive Secretary Reverend Dr. Lal Mangaya Reverend PC Pa Chunga le upa rong nga katen kala caution in pum khatna chungchanga income ho na hi Synod income puina lo rel to SEC na bo zui nakal zel ani Synod Relief Fund pe kani tun hai har sat na sang nei te hne na hetiang ha Synod Relief Fund pe kani zo khothiang khwa khosakhar sa chung ko pakhat hne na cheng sang riat le hlim enadam lomi pakhat hne na cheng sang riat te pe kan ni John Williams Hospital in ambulance andong September ni somni pasari tholeni khan Mizoram Rural Bank chuan MRB Day lomna regional office lungle anneya he huna hian ko sang shwai tu te sarkar department head tele sumdong mi engemaw zat an tela DDM na bird in a man pui bok he bank day lomna in koma hian corporate social responsibility mangin John Williams Hospital lunglei hne na ambulance lanania government high school lunglei hne na water cooler an hlan bok KJP Synod Padeng provisional hon ani September ni somni panga pathiani khan KJP Synod Padeng chu hon ani he provisional synod noya hian presbytery paruk laitum kra lumraplang kadarlang sepngi Miliam le Mauken Rio Presbytery ten oma chanchin thapwan dar na chakzo ka kalpuinan mission na achak le zol theinan le caution mi te caution thil tia anin man na sadzok nan Synod thar hisiamani tundin huna Presbytery paruk district somni pariat local church za somruk pakhat branch church somni pakhat minister somnga pakhat pro pastor pasari retired minister paruk church elder zanga pakwa danzo kim sing ruk zakwa somthum pangan oma member zongjong noi khat sing khat sang kwa zaret somsari patni anom mekani zirna lama primary school somkwa paruk upper primary school somli pakwa secondary school somni paruk higher secondary school palli anom mek bok puipa te chu moderator Reverend SB Suting moderator elect Reverend TS Wankar secretary senior Reverend E Karmau Plang assistant secretary Reverend SG Ringsai Treasurer Elder I. Karbinger, Statistician Reverend I.L. Maukiu, Executive Secretary te Reverend C. Sayam Senior le Reverend Sanglin te anni. Tuna chuan Synod Moderator le Executive Secretary te program longai thak chun zamang. Reverend Dr. Vanal nga karal te Moderator. September ni som thuma tanga October ni ni chung hian rampum huap pawalain to khoma man puinga ni thuma oima thuanga ninga a wanzau ko shan tleina kalanga ni ruka tanga ni kwa chungin tuipui ral presbytery man pui turina kalang Reverend Sizo Ramoy Senior Executive Secretary October ni thuma oima thuanga ni ruka tanga ni kwa chungin tui changral South Presbytery man pui turina kalang Reverend VL Loy Shan le Executive Secretary September ni som thuma tanga October ni chungin na thiala Synod book room hongena kala ni thuma oema thuanga ni lia College of Nursing durtlanga oath taking and lamp lighting man puanga ninga FGNCC committee athuanga ni rukatanga ni kwa chungin tuival presbytery man pui turin saitwal nota kalang Reverend Dr. K Lalom Zwala Executive Secretary September ni somni pakwale ni somthum khan lungle le longtlaya BCM le LKB ke shwai tu tenen in pum khatna chungchang in kom hona nei na kala voin pathiani chonhu hian ITI veng chak koshana social front campaign na kalanga zana vaiva kon koshana masi sangati awareness campaign na kalanga ni thuma oima thuanga ni lia PBS committee athuanga ni rukatanga ni kwa chungin khothlang presbytery man pui turin kortha nota akalang khati zong kha tun chuma ta na weekly round up hun kan man thei te chuni e